Thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule October ni somni pariat sang ni somni pali ania khovel chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu Japan ramin thanpui chu nimin khan nei ania voters ten anram shroi tu thar tur thlangin vote an thlak October ni khata prime minister atana laglu thar Rural Lai Liberal Democratic Party shroi tu Sigiru Isihina chuan PM atana thantlin ania tanga ni thumnu leka anramin thanpui nei tur hi lo puang to ani Rural Lai LDP hi adin mun atlan niam hlea hemi rual hian party mala ero adin mun ala thaber tura ngai ani in than ma mi pui ngai dan laka LDP hian du tu za som ni anei phatolova hewang hian member zali somrukle panga umna Parliament lower house daita majority anei phato kherlo mai thei LDP hian lower house a hian si janhi somli le pasari nei mekim atho pui komeito chuan sit somthum le panni anei ve bok daita majority nei tur hian si janhi somthum le pathum nei pha kangai F2 party lian ber Constitutional Democratic Party of Japan chu aron che that chourin ania mase prime minister hui Yoshihiko Noda kaisoi party hian sarkar nairo achel phak arinom lo thung CDP hian parliamentary ataka si som kwale pariat ani nimina in thanpui na ya hian candidate sangkha jathum somli le pali omin anjinga meichia jathum som pali antela vote thak na hi singli le sanga siam ni in andram huna pathiani zandaria thling thak thei ania result hi ti chu angal thuai tumani Japan rama hian vote share chung hun an mangrei ngai lova tukin jinglama chuan in thlan result po hi akim changa hria thei be sei ani to ani Philippines rama thlipui trami te wangle ruwa suna sa wanga chiana thlenga thi le chin hria lawa chu nimin thleng khan mi za som ni le parukan tling to hun tam taka har sona tok chan chu ngai an laum bok thlipui trami hian zirtom ni liam ta khan Philippines mar thlang lama nuaya ruwa aken tel boka wangin chiatna na satak athlenani thunei tu te chuan thi hria chian to mi somrial le pakhat ni in chin hria lovin mi somthum le pali anom ni in an soya thizat an pun chhopo arinom thuan soi police council tu pol le emergency service mi le sa te chuan man ruwa chi sang sang le ui fing te mangin chin hria lova te zon na hian thok me kani President Ferdinand Marcos chuan Injin ni khan Manila chimchak lama thlipui tle na mun te atlo ruwa asuna sat tuilian antuar bokani President chuan tui atam lu tukani ti in darkar somni pali chung chawin thlani chunga ruwa tui andon angjat atlaman tia soi chan chu na chu tho me kania hetila hian mun tam tak chu tuilianin alachi mawangin tlopo alahar sa tia soi thlipui tle na konga hian mi maktadoi li point pahni chuang an chenga mi sangruk zali vel chuan anin le lo chua sanin relief center an khosame kani Khovela ram thil ti thei pasari group of 7 G7 3 te chuan Ukraine nena US dollar tlule dingon somnga loan pe kan rem tia Karliam ta International Monetary Fund le World Bank hoi hota Karliam ta Washington meeting an nei na G7 ram shoi tu te hian loan pe hi an rem titlanga kumin kumtop lama tanga pek chuatan antum loan hi channel sang mangin Ukraine budget si paile a indin tharle na tura pui na turani antia Ukraine pui anloin tiam to na te antlan chedon lo tian soibok US President Joe Biden chuan G7 package peng pakhata US chuan Ukraine hi loan US dollar tlule dingon som ni apedon tia soya sumapuk tir tur hi anrama Ukraine ram thil nei an shrek sak me ka tanga lokna an hu mangin pe kaniang atiani US mi pui te ta na har sana siam lova Ukraine pui na turani atia US dollar tlule dingon som hi economy lam pui na turin pe kanianga aba khi sipai te thuam chak na turin pe kaniang US dollar tlule dingon som thum chu G7 hnuaya US thopui dang European Union, United Kingdom, Canada le Japan ten an pe ve thung don ti US official chuan soi Iran ram ho tulu ber Supreme Leader Ayatollah Khamenei chu Adam thalo hle ni in New York Times chuan atar langa
afapa upaber dot tu mos zaba khameni kumsom nga le panga chu athak tu tura soiri kanibok kumsomriat pangami ni to khameni hi kumsang khazakwa somriat le pakwa rohala khomeini athi nuwa Iran Supreme Leader hian a omani official na athato lo nia soinima se Iran official lam chuan engma an soi lang lova Adam thalo le nia report om nuwa athak tu turpo hi anin rin siak zuya hetila hian athi ani poin Supreme Leader thar ruat chungchanga Islamic Revolutionary Guard Corps chuan thu anei rin ani thungani Israel Defense Force chuan Karkalta chung khan Hezbollah Terror Infrastructure le Command Center za somnga velti chiat ani thuan soya hei hi helho nena anin beina le Lebanon khotlanglama ral thuam sang an man na ni Egypt President Abdel Fattah al-Sisi chuan Palestinian mitang engemazat man thlenglet nan Israel mi pali chua zalen theina turin Gaza ni ni chung inka hai siam tura rodna puanga inka hai ti to pani atanga ni som chungin inrem na nget siam tura in biak na nei tumani Lebanona Amal movement chuan an member pathum an thi thu an nem kheta Indona pani an thi ti an soya pakhat chu Israel in beipui thlak na wanga thi ani thu an soi Amal movement hi Muslim Shia te an nia Hezbollah po Shia te an ni amairo chu Amal movement hian Palestine chungchang hi athlop lova Hamas opponent Fatah te hi adawani Hezbollah po hi ansia pui ma ni se anin millova ando bokani ma se Israel chian anni ti na ani kher chuang lo bok kumsang khazakwa somriat pani jun niruk atanga sangkha zakwa somriat pani September ni somni le pakwa khan Israel sipaiten Lebanon chimlam hian lorun chiam towa Beirut khopui po anthunun titi hialani Khamituma an beichan ni tabera lang chu PLO ten Lebanon chimlama bu an khwartat bangkha ani tabermai PLO kha Arab ram tangrual ten an thlopin sumle paiba ka ral thuam thatin reng nen an vulrona chuti ral thuam thapui pui kol ta chu an choi tuilo le jing tho fu lo tuma piang khan Israel marlam an du na lai kha an ba bom tamai thina Israel thinjim tong khong khan sipai le teng rual atir lut ta hum maya PLO lampo an lo tang na sa ngiang mai ma se PLO te chu Lebanon chimlama tangin an pe chuak talhoma an leader Yasser Arafat mangang chuan an lam tang sarkar te ne na mit tuin hap tuin nen tran puina adil kuala atopa Tunisia lama asipai te nen an tlan lut talhom kha ania ma se Israel tan po alo mom ta chiam chuang lo khata tang khan Lebanon ramri hi aral muang ta tak ngai lo khati lai khan PLO lam kha Lebanon le Syria sipai ten an puya Saad Sayel Hafez al-Assad Mustafa Tlas Ibrahim Kulia te ho hi anral rel tu te anni PLO chu Lebanon atangin chuani ma se neu om chhozui zela tuna Hezbollah po lo chuana bul hi anitani khati lai Israel ramshoi tu te kha Menachem Begin a Prime Minister lai kha nia Ariel Sharon Rafael Eitan David Ivri Jeff Almo Yakutil Adam Bashir Gamayel te hi Minister le sipai ho tuliante annia Lebanon Southern Army anti le Lebanon sarkar pai thak du tu arms group then khatten an pui ve bokani khati lai khan PLO lam khan sipai tha commando kan han tiang chi training how tak ber par tlang thei ngat po sing khat sanga vel an nei tlingin an ria Syria hian sipai sing ni le sang ni aron tho boka an lam tang dang zong nen sing ruk le sanga vel an tling Israel tan po how tak kher mai tun lai an le hnuai pu kang tho khuan ramri nai le Beirut khopui thleng in le hnuaya kwa an lo seu ko chek chuk maya tran po an tang rei thei viau maya IDF lam line lu chuang nge an tumbok si le hnuai puk thuk tak taka te chuan thi chil bom nen an lo beya Israel sipai tam tak an lo thi chila ma sia to pa zong an tlom tange nge ani PLOB khi anuin do zo khan Tripoli lama sangriat vel chu an tlan lut le the ani hemichum hian Israel po an thok rip ngang mai sipai sing sari le sangriat teng zariat mangin PLO PLA bupui hi an lu chilani Lebanon ram hi tun ma chuan Christian ram alo ni to thina Muslim te hian an chim ral to an tual chung politics khu achiri ve khop mai Paul then khat Israel chok boi pe reng chi
thlop tu te khuan thlan tlin an hlo du phian maya Israel ne na in rem du tu te khu tam ve hle ma se sarkar siam khop anom ri lo ani mele Arab ram then khat hi chuan Israel ne na in do hlok lo zi an thri chiang to in rem na lam an hoi viau to sin mole Lebanon hian Hezbollah ho walo khoi lian le ta hle mai PLO wangin Israel kut an tuar shep to nuam an lati ani chek aniang Hezbollah Party of God te hian sipai noi khat zet nein an in chala Iran sarkar in du thala adin le an mamotin reng peya a chom len te an nia sumle pairal thuam lama chuan Iran sipai pol peng pakhat ang an ni tila kan soi sual lawang Iran in phuba kan lange ngei don ti in Israel an han vau dum maya chuta an kut ke ber tura an vau cher chu Hezbollah ho hi an ni Hezbollah kal tlanga Israel soi saksep mai chu Iran ho ji mania an thei don em kan thlir zel don ani Mandeu khan ni kumok to bar thatira Hamas ten Israel ram ri pal tlanga poi an ba khoi chiam chungchanga anen thatupol mosat ho thiam lo ani kanrin lem lo thu kan soi to mimal rin thu ve mai ania ma se mosat ho ngat khu chu an lo na mai lo ve ngot mai in biak po nam han ruwa bom kam sa diam an han leitir tek mai te kha amak ngot ani tu lai tak hian Iran sarkar chu inen thlak na thil vela an buai ching chi vet na samai ni in an soya anen thatupola ho tu lok te chu rin hlel an ni meka sarkar thu nei tu zinga po Israel hne na thu poi morol ruk chin anom ngei ni in an thria an buai kher mai hetiang ani chuan Iran ram din hun chu a thalo ve ngotang an ral thuam poi mo ber te po an thu ruk na an son kwal shep ala tul ta veang areng thu in Israel che chauza zel dan tur po hi angai nom mel tlat Hamas so hiang tika nge an tlomang kamimal ngai dan chuan engtika ma an tlom don lova an tlom ngai lovang ma se tu na chuan be tham anom to lova chimlam Lebanon Hezbollah lam an hoita ani mel hle ani tuipui sen Red Sea kal khan thunun tum tlat tu Yemen tual chung hel pol pakhat hau thi ho po hi an lanwai chun zom zel don em Israel atang hian fighter bomber na ran tan po va bom phak lek an ni sia engtika emo chuan tuna Iran ram abeyang tho hian Israel hian Yemen hau thi te po hi alanwai let ve lowang ti soi thei ani lowani Trump wal USA election chu November ninga mai hian nei to turania boruak asang to hle maya USA president in thlang tura chuan boruak sang berle in than hau tak berle in hne tok na ber nia ngai chho me kani tuna hian early voting nei me kania million somthum le panga chuang in vote an thak to ani US election affair donem USA hi khovel ram sang zinga voters ID mangdu lo tlat le voters ID chu racist ani titlat om chun an niome US state nge moza thian voters ID manan do dala Democrats ro real na state chen khata chuan voters ID hi chul an tilova Republican state a tero an mang deu zel thung Virginia state a chuan US khwale tui nilo chiang sa te voters registration atangin mi sang khajaruk an paitoa ma se Joe Biden an jatcha arwat chuan chutiang voters registration atanga an paitak te chu US khwale tui nilo ma se vote thak thei turin thunle vek turin thu chu achiamani Judge thu chua hian Republican lam atithin ur hlea Governor Youngkin chuan Judge thu chuak chu aking let meka Donald Trump chuan atulani chuan Supreme Court hial chu inrol turin angena US khwale tui niloin vote an thak thiang tur anilo atiani Swing state Pennsylvania po voters registration application ron thelu zinga alem an mu chuak teu maya atlem bera chutiang an ron thelu zinga sangni zanga chuang chu alem siam chopani ti an mu chuak bok Swing state Michigan a chuan voters somzat ain vote registration noinga chuangin atam boka chung thil fel hlel om chu election zo ma chuan siam fel ani man lo tur thuan soi neu tur om nuala soi zel lo maila Donald Trump chuan thu chua siamin election lom tur chu ama le attorney rual le legal scholars rual ten chik takin an thli thlain an lo thlir reng don ti asoya election a thil diklowa ti tumna aom le ani chuan nakin zela an chin chunjom to lo nan president ani vele thil diklowa in ham hnoi zong chu na taka shem an ni tur thule
rei tak tak zel ang ta ngang ti in vauna a pe chua kani Holocaust survivor in Kamala I akhak ngaidam dil turinati Kamala Harris chuan Donald Trump chu Hitler nen ate khin fo maya chumi chu ngai thiam lo Holocaust survivor ladam kumsom kwale pali aupa Jerry Watsky chuan media kaltlangin thu chua aron siama ama hi achungte Hitleran atha sakveka chuti lai chuan kumko lek ani nge Harris hi kumsang khat chuang po dam se ani ai hian Hitler hi ka hre chiang jok dona Donald Trump hi Hitlerang maya ate khin kha USA kumsom sarile panga ka chen chunga ka thil ria thalo berani President Trump hi ka ria Israel mi le satan ading het tlatania Donald Trump hian Kamala I soyang khan asoi hlek lawang ti ka chiang Harris hian keile Hitleran alo tha sak to te chung zong ba ka Donald Trump hne na hian ngai damadil turani ti in video in thuaron soyani Kamala Harris hi ache buai zel emni CNN meu point Donald Trump an history asiam mai thei anti Donald Trump an alo khin to Hillary Clinton le Joe Biden aten sang ni som paruk le sang ni som ni tu nang huna pulsa Trump an lo thlau to na te chu Kamala hian aron phak lo na sa leya Hillary le Joe Biden hi Trump khan khati lai tu nang huna khan pola nasdakin alpa phalo ve a Hillary khan 6 point in Trump kha akhuma Joe Biden khan 9 point in akhum boka tu nairo Harris hian 1 point lekin Trump akhuma ni chu po liberal ho thil tia Harris le Trump te chu mun sanga ani ne tok ta hle maya Harris ya san jong na point khat lekte ani ta sia Democrat cho an mangang takzet Liberal news ru tak CNN ngei po an mangang hlea hetianga thilakal akal zel chuan Donald Trump hian popular vote tangel po alak mai anrin thuan soi CNN chuan minol pui ngai dana chuan Trump hian electoral college chu ala ani point Harris hian popular vote alak anring thowa mase tuna chuan Trump chuan popular vote tangel po la theidin huna adingani antia US Republican President Zinga popular vote la thei hi kumtam tak anom to lova sangni palia George W Bush ale kuariat kumdai towa George Bush senior ala kha Republican candidate in popular vote an lak nai berte chu anni national poll sanga Harris le Trump chu anin tumtok lea atam zo ka Trump hian ma aswai titi to a real clear politics pola chuan Trump sang zo ka Emersona chuan Trump le Harris anin zat chi aboka liberal lamtang CNN le New York Times pola po anin zat chi bokani swing state a ero Trump hian maswaina ani tamzo kani Paul si ni tin danglam vering awangin kar khachung hian enge la thleng thei ero asiat lova ma se siat vering tur chu sangni som paruk le sangni som ni election khan pul reng ap Trump khan aking puite kha a hne lo thei hlea chuti chung chuan in thlan tak taka be sei phak ba kin aron checha chovek ania tuna hetiang hian result ani chuan in thlan tak taka hian Trump hian popular vote le electoral college si ala velo wangti asoi theilo ani fair taka in thlan ani chuan Kamala Harris si antran ve du lo Democrats presidential candidate te hian workers union le chutiang lampol sang endorse tu in thlana piangin an neya tun kuma chuan Democrats support zia tu workers union Paul Lianber Paul Teamster Union chuan Kamala I chu an endorse du ta tlat lo maya Teamster Union hian an Paul chunga Paul an buat saya tramatan tuan tam jok fe ani ti an soya ma se tuma endorse an tum talova hei hi Democrats a big takin Harris tan thilung chiat thlak le mangtiang tu ber pakhat ani nge yang hello po Paul sang tun ma Democrats candidate apiang lo endorse zia tu tam takin Kamala I an endorse du lo tamol mol mai Liberal News lian ber Washington Post le LA Times meu point Kamala I chu an endorse don lo tian puang vele ta LA Times in Kamala a endorse du lo awang hian editorin ban na a thelu thialani engtik lai puwa Trump soi chatu khovela pa hausa Amazon nei tu Jeff Bezos New Outlet Washington Post point Harris si a endorse du lo chan hi sia thiam har hle kumsang kha zakwa somrian hulama Democrats presidential candidate an endorse du lo masak berani
then khat chuan bezo sahian trama hi atlin a ring deuh to sia atlin huna government contract tam tak alo khoi mek te hi aron chu sak a hlo wang ani ringte anom tak tak nimo LA Times le Washington Post in Kamala Harris an endorse du lo wang hian Hollywood milar tam tak chuan heng news outlet pahnih hi na tak takin an ron beya ma se chu soiji lo mayang Democrats vote beng lian tak pakhat Muslim hovin Donald Trump an tran United States Muslim te rule government na chun Hamtram City Muslim mayor ni bok chuan rin lo takin Donald Trump an endorse dai maya Mayor Amer Galip hian ngai tuana tam taka seng ti asoya party thinlung pulovin US le khovel tan a thaber tur nia hriat Donald Trump chu a endorse ta ni atia Donald Trump chu principle nge tak nei du thlan tur dik tak ani atia ni Mayor hian atulani chuan a party Democrats te chuan achunga election po ladon se a in pe thu asoi hei mai hian ani lo nimin mai khan Arab le Muslim community shwai tu lian tak tak hovin Donald Trump an endorse thu an puang velea Muslim zinga hian an ho tu ber imam po telani Muslim shwai tu te chuan Donald Trump hian ral muan na min tiama indo ni lo ral muan na min tiama wangin President Trump tan hian kan ding tlat don ani an tia Muslim ho te ber chuan khovel indo na le thisen in chuana te hi atop a hun towa Donald Trump hian chu a thlen tir thei kan ring ani an ti ani hei ba ka hian chung ko tha poimo na le nau pangte kan fa te thatna tur angai tua heng te wang hian kan duwa strong border hi kan du ve thowa tu po America aron lut tur chuan adan dekin ron lut se kan du ani an ti ani Muslim ho hian Democrats awla ber fa ti tlak le LGBTQ te hi an du lo ve hlea chutiang te wang po chuan Kamala Harris in Trump hi an thlang nia hriat ani bok US Christian ten vote an thak thalo USA hian Christian an tamlol laka Christian thurin kal tak taka policy siam thin tu Democrats lam hi chuti chungpo an chak vele thin chan hi USA Christian te hian vote an thak ve ngai lo wang ania USA Christian te hi tangrualin vote thak tha se USA hian Democrats tan sarkar ngai na om lo tluk aniang tun election lowam tura po hian million somthum le pahni charge going Christian anti kherte chuan vote an thlak le don lo nia soime kan le towa The Economic Times chuan Christian million tam takin vote thlak an tum lo ni in report a chua hetiang ani chuan Kamala Harris hirin lo takin aron tling chho viau thei tlatani Archbishop Vigano chuan open letter mangin Kamala I chu abeya Harris chu setana rong bol tu anga asoyani tunin thlan hi Democrats awla ber chu nauti tla kania heiwang hian meiche vote po Kamala hian amu thale tura ngai ania Christian ten vote an thlak thasi lo chuan apoi thei viau don ani Donald Trump appoint mandeu khan Christian in khom liana thu soin Christian te chu vote thlak ngei turin atia Democrats chuan Christian dan kal le do zongin policy an siam chara chumi lo siam thatur chuan katlina nga ya tun che hi vote thlak turin chua kula tun che hi vote thlak kula kumdanga chuan in thlak ngai le to lawang achan chu katlin vele Christian tana thalo dam te chu ka thria tanga Christian tana tha policy te ka siam dona chu wangin vote in thlak po ngai to kher lawang ti in a soya heta asoi hi CNN le media sang aklip toy te la khomin Donald Trump hian dictator ni atum ti in tunbak vote in thak angai to lo ati ani anti ani kha Donald Trump atlin na tur chuan Christian te hian vote an thak that ngei chu angai ani soi tur awalatam em Google in Trump ado nale Harry Sitan phakar taka che dante Russia President Vladimir Putin an US in thlan alo ngai chan dan le Ukraine Russia war anghong thei dan asoi na te Khovela podcast Larber Jo Rogana podcast akhan darkar thum chuang tamanen anin kom dan te soi tur alaum chewa ma se chung te churem chang masa kan la soi don ani